On the second day of the indefinite hunger strike by the leader of the Voice of the People Party, Ardent M Basaiawmoit, members of the public, which included the youth, men, and women, and also senior citizens, had come forward to lend their support to the party. Speaking to reporters on the 24th of May 2023, an elderly lady slammed the local MLAs for their adamant nature, which has prevented them from joining hands with the VPP in its fight for a review of the reservation policy of 1972. At the same time, the unidentified supporter expressed her gratitude to VPP leader Ardent M Basaiawmoit for his courage and determination to fight for the welfare of the young people of the state. Bagi MLA kasi jungi ro bagi singap de kan kini MG bayang M lemta ya ri bagi cai beli jungi bagi MLA kasi lada ki ni maki bagi keren bagi nyarap syapang ni badan ke kam kam kita kan kam nom ja kan hadu kan ni mo bagi MLA kasi jungi ki singap man kan ni de komod kim ke cai beli lagi ni sangut ki em kum badan ro kai marwe incar ngan be kum ka sakrap ngan men kabam la long kan ni te Aro ngakubot, ngamencul. Bagi di MLA kasi jadi jai. Iban ni sendon pandas. Kin no, kin kersian, kin kindet benriu. Kersian yo adan. Kin kersian kan. Nama ladai kini kita tengah kena baik ni kijongi. Jadi dia ban ni no sendon mentah. Hagno no ko jai ban esok tilang. Lungkung tahu pak Jack berjanji kan boy sih kan ngam jelap kan ngam lapoi hagariat intan lapoi hagariat citang riat dan dan bopi kum ini ba dan nganget ni bau blok sei lei un iphone sanbori la kan ada kebekut sekali kini sesok kalau boy ke pernah sarkan pakai jai banda nama kilale ini VPP kelalik kan itu tu. Neki keren, neki terang terang keren dah kumway kijubat dah kumway. Tengah kentui ke sarkar baka day ban cingkiai kan ni. Lada kalau kumno ke day ban cingkiai baka day ban review. Ya kan ni ke reservation policy ban kan ni roster system. Ke day ban sebab kumway bikin keren dah kumway. Kinlek pada kumway. Nama ke ia je kesuki, ke ia je kesuka kau. Ke ia je takut keluar ke tengah ke bah. Lapan bit. Di data kadang, tentu ya kini kesokar pakai dia beli hador kini.